Musa uma phuza ikhafula imvula bese yaqhamuka into yasezulwini ebilapha emzini waseThemba lethu iqhamuke njengoba kade nibona yehla ngaphakathi kuMercedes iphethe ubhoko lawo nesigqoko sayo ize uma ngithi ngiyayibona lapha engilele khona sibonakalisweni ngibona siphansi kwebridge nayo kodwa leli bridge angilazi lo mfula ngiyowela kodwa manje angiwazi lo mfula uthi kuphi nendawo Bisiyama inkosi yasezulwini phambi kwami iphethe ubhoko ithwele isigqoko sayo esimnyama ingibize ngegama ithi sibanibani ngeke usawela komfula wena sazosebenza nawe emhlabeni bakhona abantu ababizwe kule ncwadi ela esandleni sami abaye ezulwini wena sazosala la emhlabeni sazosebenza nawe Ithi mayiqeda ukusho lokho inkosi bese ngethuka ngiphaphama ngoba lapha imikhona inkosi yayifana nalombhobho engubeke eduzane komlomo yayiseduzane kwami kakhulu ngesaba ngisho ukuyibheka kanti izolwa ukuthi angazi ukuhamba kulomhlaba ngisazosebenza nawo la emhlabeni Kwathi makusa ngakusasa ngolosibili ngase ngibatshela laba engikhuluma ngabo abashumayela okwakumele ngihambe nabo ukuthi lolu hambe sizolihamba lukhuni ukuba ngiyazenzela ngabe siyaliyeka sisahambi ngoba akakavumeki ukuthi sihambe luzoba likhulu lolu hambe soluhamba kodwa abangakwemukela lokho basho lokho nalokho bathi soyizama thina imoto ukuze ithathe lolu hambo sami ngase ngiyalalela ngoba uma umuntu uphila emhlabeni kufanele balalela abanye abantu ukuthi bathini Noma uShembe wayesengikhombisile mina okwelami side ukuthi lolu hambo lukhulu kangakanani. Ikhona into uthi uNkulunkulu uyakhuluma nawe kabili kathathu ebusukulele ekuphupheni noma ekulaleni kwakho uthi wena ngiphethwe inyongo ngathi uNkulunkulu bekuvikela ukuthi ungabusaya lapha yakho. Bese wena udlubula udeli uyaphambili. Yayisihlensizwa kwamanqele umshumayeli yathi ngizolungisa lolu hambo sizohamba. Yafuna imoto yazi yathola imoto ngolwesihlanu ilokhu kusukela ngomsombuluko ingayithola yazi ayithola ngolwesihlanu late ngabo 5 ntambama ngathola ucingo umfonelwa kuthiwa lungisa uNazaretha wakho siyahamba njengamanje kumele kushaye u6 phuma lapha siye eGBC angilungisele utho mina ngitshethi ngizosabatha la eGoli angiyindawo kanti sekuyahanjwa kuyebuhleli sekuyanjalo emzini wase eGBC kwakuvala umhlangano eGBC inkosi izophuma lapha iyenyakatho Ngathi ngaleso sikhathi leso ngahamba ngoba isosha lifele endleleni ngahamba ngafika ngagoqa uNazaretha wami endlini ngathatha konke enginakho noma ihlabelelo sami neNazaretha wami ngafaka khona kuphela nje iphatha zokushintsha ngangayiphethe Sase siyahamba sayolinda nomkhokheli uMamncwange edrobheni ukuthi silinde ukuthi bazosithatha sambe nabo Ngahlala kusukela ngo6 ntambama kwawushaya u7 kwashaya u8 kwashaya u9 kwathi ngo10 ebusuku yafika imoto yathi mayifika imoto yangithatha ngaye eThemba lethu ngafika ngawothatha labagcotshwe ngizohamba nabo ngaleso sikhathi leso ngangiseyintasa ukuthi ngakagcotshwa Ngathi mangifika khona ngafika umshumayeli uManqele belele edokodweni nomshumayeli uShezi nombangela umyeza waphuma uManqele walaquka wangena endlini ngale ngaphakathi kwababa wathi umuzi usuphelile wathi njengamanje sekuShembe usengangena ngaphakathi kanti insizwa kwaManqele isiyavalelisa kodwa mase ayeshalaze engafuni ukungibheka Khuluma ngendaba yonyazi maNazaretha Anginaye esisikhathi sokukhuluma indaba kodwa ngikhuluma indaba yemisebenzi yonyazi Khuluma ngoNkulunkulu owehlezulwini wadela ubukhosi bakhe weza kithi emhlabeni wazokwenza imanga nezimangaliso ngoba ukubala uNkulunkulu kakekho emhlabeni ngabe mhlawumbe namhla singamathamba amhlophe Weza lo uNkulunkulu maNazaretha noma kwalenza icebo lakhe kwacheck umuzi wonke baqeda lapho sangena emotweni ngabo 10 sahamba kwathi makushaya u11 sasiphuma sasidonsa sibheke emzini waseGBC la kodwa endleleni yasisho lensizwe eshayelayo ngoba yengelona iNazaretha yathi akekho ongangishintsha endleleni yathi insizwa kwaManqele akekho umuntu odriver kodwa odriver babe khona bo4 emotweni ku5 ngale ndoda naye wayekhuluma wayene udriver naye Khuluma ngobizo ukuthi mawusubiziwe ezulwini noma ningawushaya umthandazo manje ma sebengibizile abakithi ukuthi ngihambe ngeke usenza lutho lomthandazo Wela ngijabile Ngemayini ngapha ngemva kwakhona abantu abajwayele ukwedlula lapha Sathi masithele ehlahlelezo before siyofika ebridgeini base kufika ukuthonga kimi ngagcina sikulezo hlahla salala sonke emotweni kwalala kwazi kwalala ngithi udriver ushayela imoto ngaleso sikhathi gijima ngo200 km/h ispeed esiphezulu kakhulu khuluma ngendaba yoshayemba unyazi wezulu ukuthi wenza imanga lisenjani ngalelo la
yahamba imoto nathi ngezwe sekumenyeza uShembe ngezwe kumenyeza uShembe imoto yonke phakathi kuthiwa weShembe ngamameza nami ngaphela khona lapho kanti le moto siyaginqika siyongena phakathi ebridgeini yarola nathi awuphoseka phansi ebridgeini kuleli bridge engangilibona umyeza washona azangaphenduke nokuphenduka yena ngoba yabafohloza imoto ngaleso sikhathi leso same time no driver khuluma ngomsebenzi yonyazi bakwethu siyayidinga ezokumbonga lo nkulunkulu esiphambi kwakhe bathi mase bephakathi ngaphuma nomkhokheli bamncwangu basala abanye ithimbe lalandela ngasemuva saphuthumisa esibhedlela emadadeni ngathi mangeyofaka x-ray akuzange kubonakale noma uyocu phakathi emzimbeni wakhe uShembe kade ethengo lwesibili wena awuwi lapha yakhona bani uzosinda uphuma ikhona namanje abanye ngesikhathi ngibuya lapho babethi ngizohamba emhlabeni bathi ngophele emgogodleni kodwa ngoShembe unyazi wezulu angizange ngenzeke lutho ngaphuma ngena lutho namanje ngiphila saka ngibula indawo sathi mase sifikileke lapho eNazaretha asithatha ama-ambulance saphoseka esibhedlela ngathola ukuthi sebehambile endleleni ngedlula kuleso sigameko leso ngafica sekuyenye itruck futhi khona lapho le moto engangihamba nawo nomshumayeli umlondo wasembukweni nayo futhi yenza same thing yagijima ngo200 per hour sesiyakubaba ngomsombuluko manje sagijima eNazaretha ngathi mangiyofika le uma siqeda ukwedlula sesiyofika emaCrossing asondini imoto zonke engihamba nazo ezingemuva seyisele ngathi akami umshumayeli umlondo silindele lezi moto eziza ngemuva zafika lezi moto ngaleso sikhathi ezafika ngaso ngathi ngoba noma singawongena kubaba ngeke sithi sihamba siyithimbe lodwa sifike ngokwehlukana kumele nje basisukile sifike silelo thimba lelo sase siyahamba sayofika enkosini safika ngo11 eGibisila safica uNkulunkulu esesilindile uJehova ehleli kule dothi yakhe emhlophe iveni yakhe emhlophe uhlobo lwaphesheya sathi masiqhamuka uZimande wayeqeda kuvala umnyango yaphakamisa isandla inkosi yasiqhweba siqhamuka egate izophuma inkosi yemampondweni izophinda ibuke ebusuku idlulile iyoshona le enyakatho la umhlangano owuya khona ngikhuluma ngemsebenzi kaShembe manasaba sathi masifika phambi kwainkosi sizokhuluma ukuthi baba sibuye eGoli kwavela ingozi kanje wathi baba ngiyazi wathi ubani umuntu obekade ekhona phakathi engozini biyenzeka base beyasho ukuthi usibani bani bekhona bekhomba mina oba yimi kuphela umuntu wayesindile lapho owakwazi ukuphuma obike enkosini yayisithi inkosi abasheshe bame njengalelo khuza njengale mshini bame lapha mina ngisondele la eduzane noNzimande driver wathi Nzimande lethe imbenge wayiletha umbenge udriver uba besehleli ngaphakathi wathi chazela labo bantu ukuthi kwenzakaleni ngathi mangimchazela ukuthi baba kusuka kanje kusuka ngolwesibili kwenzeke lokhu nalokhu ngathi ngiphakathi ngithi ngiyachaza lokho eNazaretha wayesengidonsa yena uThixo uNkulunkulu uthi mthethwa uthi ebusuku uthi wena uthi nithenge esikhathi nivelelwa ingozi uthi nilale nonke phakathi emotweni uthi nathi manilala phakathi emotweni uthi nalala nafica ubuthongo uthi imoto yaphaphalaza emgwaqeni uthi akaze phansi ngisho nelodi ithayi ngikhuluma ngoNkulunkulu okhona emhlabeni owayekhona kwenzeka lengozi uthi akaze phansi nelodi ithayi uthi imoto yarola nani yazi yawuphoseka phansi uthi kwachitheka upetrol chaza zonke izinto engiyibonileyo mina bengikhona la siyayidinga ezokumbonga amanazareta siswele imlomo ezinkulungwane ukubonga uShembe unyamizwe ngoba ayikho indaba yake abakhona emhlabeni eyake yavela efana noShembe nenkulu eyokwenzeka emhlabeni ayikho ngathi mangiqeda ukukhuluma lokho enkosini bemile abashumayeli ngaleso sikhathi abangabavangeli namhlanje ngase ngithi baba enye inkinga ekhona unkosikazi wakhe uyithwele baba kuyachitheka okuseswini ngoba wethuke kakhulu wayesethi baba thatha hamba ulanda uVaselina namanzi uthi bese suka lapho bese uya kwaNongoma kwaManqele ufike obikela umndeni wakho ukuthi uManqele uhambe kanjani emhlabeni ufike abathatha amanzi bamgeze ngawo lawa busisiwe engwabusisile noVaselina bamgcobe ngeke achitheke lo mntwana ngasuka nginjalo nginedubule emzimbeni ngoba izwi laselikhulumile ngayashona kwaManqele kwaNongoma ngafika ngo6 ntambama ngoba imoto engangihamba nazo zazifa endleleni kodwa le ngihamba ngayo zangife yona ngaqeda lokho ngabuya ngathi mangifika khona ngathola isilile ngikaze ngisibone lokho ngaba khona emhlabeni kwathi maqeda lokho ngase ngiyabuya ngiza la eGoli ngafika ngolwesibili ngo5 ekseni luludu uhambo luzima uthi uzohamba kanjani abakho
uyoma nami ngazo zonke ikhathi wahamba uJosepha bamthengisele izwe laseGibhithe bamthengisele imbongolweni bathatha impahla zakhe bayifaka igazi bethi ngoba uzenza ukuthi mkhulu uthi yena ubona inkanyezi nelanga limkhothamela wabona ilanga nenyanga limkhothamela usemkhulu kakhulu ngakho kufanele abulawe ngoba umchazo wamaphupho kanti uNkulunkulu uzogcwalisa isiphiwo sakhe ayizalwe naso. Kwahamba isikhathi uJosepha esehambile emhlabeni noma uJosepha esehambile ezweni lakubo eseGibhithe wathi ngesikhathi eseGibhithe uJosepha wafike waboshwa wangena ngaphakathi etilongweni. Ongekwazi ukuyivela zona emhlabeni okudinga ukuthi uNkulunkulu ame ngakuwe abe isikhali kuwe abe iwephoni yokugwaza izitha zakhe eziza kuwe. Nihamba njengamanje nemakhaya izitha zenu zilindile icupha amakhombo kodwa ngoshembe lo ngikhuluma ngaye manje asikho isithe ezonqoba. Unyazi likhona ebusuku nasemini imizi engakheke izovuka yakhe ngoba nethemba unyazi wezulu olushembe. Ngakho ke eNazaretha ngiyabonga amazwi uNkulunkulu angiphe wona. Ngiyazi ukuthi umsebenzi yala ethempelini namhlanje eminingi kodwa bengizothi asizobonga sibonane ngaphambi kokuthi sobonana phezulu kwentaba iKhenani. Siwugoqeka selonyaka sisonke sibongele uNkulunkulu ukuthi usigcinile unyaka uqala akukho lubi oluke lwahlukanisa nonyazi wezulu. Ngalawo magama ngiyabonga ngibonga kushembe oyingcwele ongithwalile ngazofika la eNazaretha ngithi ngibonga amazwi angiphe wona kodwa siphinde sihlangane ngomusa nangothando lukaShembe emsebenzini kaShembe yangonyaka ozayo. Ba ndaba ezithi